Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agdali na si bibiyag, dito'y barukong ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Aya. Ayog ang mamasingked iti kinapudno ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Aya. Nagduduma ti maris ni Ayat amangindayon iti puso tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na adanggayan tinaysang sangayan a Sonata ni Aya. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas, pinagbalin ni Badi akas latagabo ni Divina iti pagtaanganda. Inananusan nga rod ti babae ti trato ni Badi kankwana. Iti sabali abangir, nalaos ti ragsak ni Dario. Iti nakita na tiladawan da ka ni Divina, iti nagkalaysada. Arigalo dagiti anak na, iti kasangay na. Kabayatan na, saan analiklikan ni Divina ti panakalagip na karagiti anak na ken ti asawa na apinanawan na gapo iti kinaambisyosa na. Ita papagayam adtoy ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan ara paulwan nasinaw nga ayayat. Ditoy drama tayo, Sonata ni Aya. Pinanawam idan. Iso adi mon lagi po nida. Siya kunti ka din nam Divina. Wen, sika nga agpaiso ti kadandanak ita. Taim pagarup ko na saya ti agbalin abiyag ko iti sidong mo. Pudno, nagbalin anasaya ti biyag ko. Inted mo amin na masapol ko. Maghatang ko amin na kayat ko. Saan kayam amatukadan ti perak tinalaos nga iliw ko iti pamilyak? Anya? Nagdakkala nagkurangag kanakwada. Kang runaan dagiti anak ko abinay bayak. Agbababawi ka na si Murot kanya? Kasta ka di? Sungbada na! Wan! Sinalbag ka! Saan pa'y anala daw ti amin? Ilintag tan ti bidot. Sana mabalin. Jak itulok akat katawanak lang ni Dario no panawan nakmat. Kan may sa, papanam ko ma, ha? Panagkunam ka di kat awatan na kapay ti pamilyam no agsubli ka kadakwada? Sigurado nga awan matlangan subyam. Kagurgura dakan. Kan sigurado, adida ka pulos kayat amakita. Nakarkaro lang nga agrigat ka no panawanak. Tandaan ang data. Diyos ko, pakawanan na kapo. Anyan na ito ay nga inararamid ko itibiyag ko. Awan serbik nga asawa kan ina. Tay nun unak ti bukod ko apagimbagan. Gusto timbagan ni Buddy. Sigurado akagurguradak nagiti anak ko. Awanan pasit ko itibiyag na.
Mariribok lang ti biyag danwag pakita ang kadakwada. Mariknak manan. Tiyakas ko. Bridge, sir. Ni Michelle anam-amok iti may sa aparte. Nakayawan akin ko na. Ure medyo suplada iti damo mi apa nagkita. Sa anak ama pukawan iti namnama. Saan ama balin nga iso ti umuna amang pahay kanya. Ado ti gusto kanya kababae. Dito'y kan ijay Amerika. Awan rigat ko anang gunod kadakwada. Nukasta. Sa anak asumuko kan mapukawan itinamnama. Agtin nagtumat lang kanyak ni Michelle. Tatang, basit lang na panaganos. Aktor po sakton iti kolehiyo. Siya ti magagaran para king ka, Jenny anak. Kamaudyanan na, addanton anak ko ng inhinyera. Na kayo din inspirasyon ko, tatang. Ano, inspirasyon may giniading ko kunak manlaangan. Anak, Nakaim-imbag nakasaysaya at kayo nga ama. Iso nga, diyo baybay anti salon at yo. Diyo baybay anta bagyo. Kayat ko, nasalon at kayo akanayon. ay, lumakayag madanan ako. Adon ti marik na kitibagik. Gagangailangan no, agsakita. Awan pa'y mati 50 tawan nyo, tatang. Ubing kayo pa, ititawan nyo. Ay, na. Isa akayat ko, agdadan na tayo itinapaot. Kayat ko, ana naman nyo tigin awa ngay pa ay may kada kayo nga anak yo. Aha. Ibagayo lang, numapan ko sa pula ni nanang. Sukunak, tapnag na nayon nga saran tayo. Unay daytan. Di nakpagdandanagan, Jenny anak. Jak baybayan ti bagik. Ngam nagpatinggan ti hangas ko. Naragsaka ka mangawat. Kaputaan mo ang nasaya at ti pagbanagan yo ng anak ko. Aday takay manan sa bali manan titurong ti sa ulo. Ipagbagak lang ti pudno anya ka na ya. Nalaos si panagyaman ko iti namarswa. Tapi naraburan na kiti anak, akas kada kayo kay ni Marinik. Apay ang narabian ka si Mangpat. Awanan ti bibiyang mo. Ada pakibiyangak, tasyak ti kabalay mo. Madandanagan noan niya tinapaspasamak kan ka. Di ka man agbalin nga agraraman. Tasaan ka mo't nga asawa. Kunamla no asino ka. Manipo dita. Di mon pakibiyangan dagiter aramidak, ha? Anya pa'y lang arot ti serbi ng agkabkabalay ta. Nukas tamat gayam ti pangibilbilang am kanyak. Awan serbik iti daytoy abalay. Iso pumanaw aklangan. Awan ti pumanaw. Marigrigatan ako ni ti daytoy abalay. Iparparik nam ti kawan serbik. No di na ko naiayatan. Palubusan nak nga ruda na pumanaw. Pumanaw ka kat agsubli ka iti sidong ni Dario. Kasta ka de. Pati. Ti amom. Awatan da ka pa'y no agsubli ka. Ulit-ulitat nga ibagakin ka. Saan da kan apagan ano ti pamilyam.
kalpasan nga inabandonam ida. No kayat mo arik na anti sakit tinakam ti pamilyam king ka. Sige, padasam ti agpakita ka dakwada. Kitak lang, no ka ba alam ti sakit nga ipalakam daking ka. Girl, I need you. I need your love. Manang, at ti budget tayo itangal daw. Naka hindi makamu amang i-budget. Medyo naikasat ko ba't itangal daw. Ano tinagpatarimaan ka na kiti appliances da. Nakaadu kang agpaiso. Nga madlaw nga darikrik naam. Awanan yaman na da ito eh. Medyo nasakit lang titultul ko. Ading ko, agpakita ka laangan iti doktor. Amang ano anyamot na ita amarikrik nam. Masansan mo na sumakit ti taltal mo. Nangato siguro ti blood pressure mo. Iturog ko lang manang. Madam na maawanan da ito eh. Siyak ti madandanagan para kan ka ading ko. Di mo't baybay anti salon at mo ah. Awan serbi ti kwarta a pagrigrigatam no agsakit kamutan. Manang, Agrubwat ka kit din. Kuyugan ka ijay health center. Tapno maamuan ta no anya tiga puti ka nayon apa nagsakit ti taltal mo. Kan pakaululawam. hinton maminsan langan manang. Kahit ko ti maturog. Madanaagan akon para iti amayo. Isuada kayo man nga agkabsat ti mga lukoy kan ko anang agpakita iti doktor. Ha? Apay, ante. Wan mat nga minanti. Anya ti mapaspasamak kini tatang. Di na kayat nga ipakita kada kayo ti marikrik nana. Ngam siyak ti makakikita. Nabayagan akanayon anasakit ti talten na. Kan pasaray maulaw. Amgag nga ron nga ti blood pressure na. Ha? Delikado no kastanti. Di namat nga minaklonan no agdamag kami kankwana. Day tangarod kan. Bayan nyo, ante. Ikagumaan mi nga lukoy ni tatang tap nagpakita iti doktor. Sige man anak. Barang da kayo ti denggan na. Wan, ante. Madanagan ang matitikas sa kasasahan na. Napukaw mi ni nanang. Kasano lang ang tibiyag mi na mapukaw mi mat ni tatang. Nalabas mo ti panagdandanag ni Antiyo. Simple lang ang sakit ti ulo ti marikrik na. Kinanayo ka no atal-talyo ti agsaksakit. Agpa-check up kayo langan, tatang. Nalawanan. Agpa-check up no, dawayak. Inaldaw mo't nga dawaya yun no kayat tiyo, tatang. Ah? Tinasayaat, kuyugan na kailangan. Ha? Wan, tatang. Tapno masigod no nyaman day ta marikrik nayo. Siya kun ti makam mo. Diyak kahit ngaglangan kayo. Napigsak mo to. Kabalak ti mapanagpa-check up asisyak. Awan parikot dita kanyak, tatang. Basta agpakadak laki diti instructor mi. Oray siyak mat, tatang. Kan may sa. Napatpatag kayo pailangan kada kami. Ngamitian nyaman na banag. Agpay suday ta, tatang. Siguro, songbatan na kun itinasayat. No damagak no masapa ka sumangpet no malam. Sa anak nga sumangpet. Ha? Papanam. Di ka nagdamag. Masakitan ka lang iti sungbat ko. Anya ti kayat mo asawan. Imbagak lang nga rodan, asaan ka nga agdamag. Bati. Makamu ka pa ilang diti balay. Aramidam dagiti sigod at trabaho. Mawatam.
Wen, nawatak. Good. Kasta, tapno ag kinaawatan ta. Kasla mo kung di makagapon ang apayasan na sumangpat. Nagsakit na ito yung mapaspasapang kanya kita. Awan mat karpagak nga agreklamo. Makamunitan. Gundawayak na ito yakan ito. Tapno makitak na iti anak ko. Nabayagan na iti naudi apan nakakitak ka na ko. Kaya't kumanan ida makita. Makaamunitan. Noon niya ti mapasamak no maamuan ni Madi. Saan nga sigsigurado? Tano kabilan nakpay. Ireklamo ko na amok nga damat kalintagak. Amok nga dalintag ita para kadang iti madangdang ran a babae. Girl, I need you. I need your love. Napintas ni Divina iti ladawan miya nagkalaysa. Divina, sabi numantayan mo ita. Ang namnamak latta nga iti may sangal daw. Agsubli ka iti din nami nga agama. No pa'y nabayagan na panawan na pinanawan na kami. Agur urayakin ka. Tawan kasping na nga ayat timpay ko king ka. Nasinaw nga ayat Divina. Kat din tumapagluman. Dagiti adu apan nobok ang napasamak. Mangnamnamaak. Amalagip mulat ta dagiti karim kanyak. Ket subyan na kami kadagiti anak ta. Nasakit man tinakam ko'y tinapasamak. Ruming bawlat ta tinalaos apan nakayat ko king ka. Nasinaw nga ayatin sakot ko. Sika lang tinayat ko. Ket agtalinaed dayta. Aginggat mauyos ti angas ko. Dario, kumusta ti panagpa-check up mo? Anya ti ko na ti... Manang, Nakalagip ka kadimanen, iso nga agluluwa ka. Uray di mo ibaga, amok ang nagsangit ka ading ko. Nakitak ti panang punas mo kadagiti luwam. manang mili. Kit-kita umat nga minday ta pinawud laminate ken pinadakkel dagiti anak mo aladawan nyo ang nagkailay sa kinidibina. Nalakip ko lang. Awon gayam. No anya man bilang di pagbanagak manang. Di mo ko mapaybayan na kitanak ko. Anya ka din day tang ibagbagam. Ipatpatag ko na kitanak ko. Isuda ti amin ko. Nakitak ti kinadunggom kadakwada sipod pa eh. Natalgadan ti panunot ko. No bilang tamadilat na ti kasat ko. Huston, tsak kayat day ta asasawam. Anya nga minti ko na ti doktor ang nagpakitaam. Awan manang. Nasalunatak. Kung nagtumot ngamin kada kayo ngawan sakit ko. Agbiagak pa eh. Itinapawat manang. Awan sakit ko kunam nga nadlaw ko ti panagrupanget mo akaslada marikrik na maana sakit.
Adinak mapagkadkadan ni Michelle. Inaklon na asabali ti tama na kanyak. Napigsa ka no ti karismak oray adayo ti baat mi iti edad. Sa bagay, age doesn't matter ako nada. Ngam, inyo na'y unay na. Adi na kayat nga agpanag ang nakakaasi iti udi na. Maawatak ti kayat nasawan. Ngam, pinagpili na kadakwada kini Divina. Natural, isut pilyak. Saan ko mat amaawatan ti bagik? Teriknak, tajak mat basta ibalang ni Divina. Taenayat ko mat iti awan kaasping na. Iso nga, inagaw ko pa iti pamilya na. Ay, iti sa bali abangir. Mariknak matan, ngay ayatak ni Michelle. Nang runakat, mas ubing paingam ni Divina. Dadariyo kan dagiti do nga anak mi. Ay, Sige, tatang. Dito kayong ag-pose. kayo nga gabsat. Kayo sa andak. Kumpormilat par aramid yung kanya ako na. Sige man lang rin. Nagkadungan ng dagiti okrad asabong dito yung hardin Auntie Meli, tatang. Nakaragragsak dagiti aga ama. Tatang. Sige, tatang. Da kayo man lang makamon. Naiya ako. Kayo mo kami tibos ko. Sigurado amadadaal ti kinaragsak da. No makita dak. Sano? Dapat patalikod na. Oh. Nakaragragsak da. Nauray awan ak iti sibay da. Ito papaarabid ko na yapo. Saan da ko nakasapulan? Tayo na, tatang. Imposible mat nga mi nakasapulan da pa'y tikas kanya. Pose, tatang. Nagpatinggak lang dito'y adayo basit ako mitkita kadakwada. Sige, may sapay pose. Dito'y matikay patukak. Tatang ko na ni Mana. Kaya't ko launay nga rakupan dagiti anak ko. Kasano, Okay na. Oh. dinadaal kung tiragsak da, idi babasinda. Idi pinanawak ida. Bunyaran man. Diyak kaya na maulit. Iti may kadwa agundaway. Babaan iti panagpakita kadakwada. Ang mitay na. Saan akong amay karingag subli. Iti biyagda. Sige, pose. Si mangpat kagaya man badi. Kunak no inton bigat pa ya sumangpat ka. Nagapam, Kwa, inulit mo ka di manan, ti kagurag-gurak nga aramidang. Idi pa'y lang. pakawanan nak. Diyak magawidan tirik nak. Kailiw ko nga minunay dagiti anak ko. Kaya't ko ang makita ida nga uray iti adayo laang. Makita lang ida. Kontento ako. Dagiti lang ata anak mo, ti kaili mo, ha, Divina? Girl, I need you. I need your Anya ti agur uray agasat da Divina kan Dario.
makapagdeden napay nga tarag ito'y, Need your love. gagayem di uliwayan na denggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napaulwan. I'm with you, happy Nasinaw nga ayaya. fades away. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayaya. Of my Isursurat kan iti direksyon, Luvimin Aquino Senior. get together Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. and forget Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. Kalesa, naawagan pa'y akaritela, tumaray babaen iti panangguyod dagiti kabalyo. Dagitoy apagluganan ket inyam ammo dagiti Spanish iti 18th century a klase ti transportasyon. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan maibilang a major tropical lakes iti Southeastern Asia taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao. Dagiti tattao nga dagagayam na kat at atidog ti biyagda. Dagiti tattao nga aktibo ti social networks ken gagayam akapatpatang ket at atidog ti biyagda may kumpara. Kariti kaming ti familyadas segon daytay ti takwat dayti researcher manipod Michigan State University. Iso na dawaya mapan makisarsarita kariti gagayam ore agmerienda kayo laeng. Amuyo ka di at carbohydrates na ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo ka di napaliiw, ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu a makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Pakawanin na kuma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusak. Suka iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. No masugat ti puso, ket salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa bali paya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Senior. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, kastaunay ti pungtot ni Maureen iti dayta a panagsungbat damanen ken ni Rosano, ket tinungpana ti asawa na. Sa nagtartaray asimrek iti kwartuda, ket nagpupok. Imbagamot ni Leonarda nga awagan na ni Attorney Flores tapno daytoyen ti makaammo a makisarita ken ni Maureen. Iti isasarek ni Rosano iti kwarto ni Bernadette. Nadlaw na ti panagnirnerbiyos si anak na, aging ga anaglusto daytoy, anapukawan iti puot.
intaray na adagos iti ospital. Kabigatan na nariribukan mo't ni Brian, idi saan na ang maawagan ni Bernadette. Kinidamot ni Bernadette, idi makariing, asaan da kuman nga ibagbagak ni Maureen, tipan na ka ospital na. Idi nakasangpet da, inarakop ni Bernadette ti inana. Kat iti day tagundaway, saan mo't anaawatan ni Maureen, ti simken arik nana, bayat, nga inarakop na mo't ti anak na. Kat itagagayam, at tuyon tituloy ti nobela anapaulwan. Sugat ti puso. Nagpintasan da iti apas at ti baybay, Bernadette. Anya ti awag iti kadagita. Tangrib ti awag iti dayta. Nabayagan at tsak nakapasyar dito eh. Nakaraglag sa akak iti da iti agundaway, Bernadette. Brian, tida kulap ko. Ikarik, no aklonan na, ad-ad dapay nga ayatan ka. Mabuta nga. Amang ano iti kamaudyanan na pasakitan nagtulang kat amang ano pakatayat. Saan kanto pasakitan, Bernadette? Gaputay ayatan ka launay. Saan akto nga agsapol iti sa bali? Gaputakap-kap na kaktiriknak. Tsak pinapadasan tinagayat, Brian. No aklunak ti panagayat mo, saan na dito eh? Timuyok ka nagpasyar, gaputag talakakan ka. Raamak ti pangadang mo. Kaano pasyaran kay Gibalayo? Si Kaman, no kaano ti kayat mo aparang pasyar kanya kay Jibalay, sa anak matarumrumwar. Dahita ti dayawakan ka. Nagbak nang kayo. Maaramid mo amin na kayat mo. Nasayati pa ng padakkel ni daddy kanya. Malagip ko lang nga Daddy. Nakanaanos kanyak. Ngim natusoak. Sinayang ko ti panawan. Sinubadak ko ma. Ti panangipatag ni Daddy kanyak. Numabalin la ko ma nga idipay nga naamamu ka. Apa ya siya? Sikat ni nang baliw kanyak. Ni mamim. Nagado nga impaay ko akong si misyon kini mami. Uray ni Lula Wilma, akatulong ni mami. Ana nga awir kanyak, edi maladagaak. Ha? Limiday kamutan. Tsak naruwam ang makakita, iti kinaseryosom. Talaga nga adon tinagbaliwak, Bernadette. Naimbaglangan ta pinilit na ni mami nga nagawid dito'y lugar da. Kat naamamu ka. No nakasagana lakit din ti amin. Mabalin tayon ti mangruginton lawas na. Saan tayon ang mga ngay iti nagarbuha pasken? Mangayap tayon tulatan iti mang bindisyon iti pasdek. Adumot tan ti nagaplay at trabahador. Nagapoy jay Cavite dagiti mangidaulo kadagiti trabahador ti pabrika. Okay, sige nga Rudan, Norman. Bye. Uray kaskasano. Mausar ko ti kinabaknang ko anatawid ko iti day di Robert. Tapno makatulong ak kadagiti agkasapulan iti trabaho. Adda
nagdadalak dito balay, mami. Na paglakit din ta nakasangpat ako. Kat, saan ka di pa naka-enroll? Dandanin sa manan mga rugiti klase. Into no may alawas ti pa nag-enroll ko, mami. Apag isang tupay lang. Kadadya, Brian? Iti universidad ka no pagad-adalak ti pagadalan namat, mami. Nagsardeng ka no anagadal. Gapoy ti ya ay dito Pilipinas. Saan da ka din nagsubli di Amerika? Diyak lang mo, mami. Ang ada ka no mat pinabati ang negosyo da iti Amerika. Talaga bak nang dano kasta? Nautak madadya, Brian. Amo na, ti pinili na. Ado, ti kaskan ko anang ambisyoso. Hada ka di pa ibagayo kanyak, mami. Awanan. Dinamag ko lang, narimor ka kiti. Sige nga Rodan, mami. Bye. Anyamatan ni mami. Saan mata-mata pobre ni Lolo? Ang kaslagpada dati wali ken ni Lolo. Inawagak lang ni Bernadette ta dinoktal ko na nakisinarakit ni Brian. Ang mga nadamot in relasyon da hanggang saan nalakay at ngibagakan ka. Uray ingatam ni Bernadette. Basta di mo lakit ni pasaktan tirik nana. Yali ka kamla unay. Isa na panoy nuyan iti amin na kayat ng aramidan. Nasimpot ti anak ta. Sana kas karagit ti pada na nga anak ti Baknang. Ni Camille, nga anak ni Mr. Villarama, saan da ka no amay suro? Apay aya nga giraman kay ti Sabali. Ulitak, Rosano. Jack magustuhan da Brian para ni Bernadette. Jack maawatan. No apay ano dagsan tirik nakkan kwa na. May matlaang dito yung opisinam ni Maureen. Adumat ti mabalin na nga aramidan no kayat na. Dayta matlag kastos ti paglaingan na. Adamat na ito ding alamisan na. Pasaray agtugaw iti sangot ti computer na no daduma. Narigat na dildilawan. Bas sila banag agsubang kami. Nya kayo mat nga gasawa. Balasangan ni Bernadette. Mabayanak nga roti ti anak ko. Namabalin. Tiyak kaya tamay matangan na ti panagsubang mi iti inana. Numuna ta nalakang agnervyos. Hagawid akon. Numagagatak, awisag to ni Bernadette ngagpasyar. Nungay awagan nyo langan. Agawid aklangan. Uray inton malaman nga awisag ngagpasyar. No, saan laki di arumuar? Adamat lay ti kwarto na. Agbasa lang nga nagti libro, uno agboya ti paborito na programa ti TV, ti aramidan na. Saan mata makibarbarkada? Dayday lang amayan, ti kasingad na. Nuapay at ti may sapay nga anak kinakurapay. Ituloy ko lang ito aramidak, mama. Saan pa nagpaliw ni mama? Mata pobre lata. Ti amok no magunod kun ti panagayat ni Bernadette. Iti panagpasyal mi iti igit ti baybay. Panagunak lolo. Sang kabasit lang na panaganos. Kayan ayat konton. Isumot lang nga naragsak ka asimunga di tay Brian. Angem nay. San mo lakit di abaybay anti panagadal mo apaw ka? Talagang ipas nagkonton ti agadal. Kayat ko ang maipagpanakkalnak ni Bernadette. Akaayan ayat na. Kang runan na. Naragsak ni mami para kanyak, lolo. Idiada kayo pa lang iti Amerika. Nukasta nga agsarita kami iti telepono ide ken ni mami.
Dayta ti kanayon nga ibagbaga na kanya. Naloko ak ngamin idi, lolo. Ura idi kasangsangpat ko pailaan. Isa pinataltalak ni Iman, ta nagsilosak. Agkayam na lang. Ang ni Mayan, ti ibagbagano ka ni Iman na kursunada na. Ang mag-aadal na kanupay. Ado ti makitkitak no kwa. Ubing dapay. Agasawa dan. Uray man kit di ijay Amerika. Moderno ngamin ti panagpampanunot dagiti tao ijay. Balasangan di anak mo, Maureen. Gagangay iti agtutubong adda kaya nayat na. May sa kayo matdad. Anya ko mati problema kini Brian. Ang mga nubakbak ng pati pamilya nang amdagitin na kay kamangam. Gapo ta Amerikano ti amana? Katina na. Kabailan na nga ta. Ngay matunan dagiti negosyo na. Ang mga nagawi dito Pilipinas. Gapo ta dinamot araramidon na. Adda ka manan di Isargan ako tayo na. na pagsaritaan da ito, Dad. Mabuhi si taklan. Mangirwar kayo man kiditi arak, tagsango tayo nga ginom. Ken, mangirwar kayo matitinay sa pulutan. Tanangin niyo kumalang tagmaneho, Lola. Apay nga minasan kayo nagpamaneho kini Manong Berting. Adda ka no nang ibaunan ni Rosano kenkwana. Nagbayag matan. Nung amin sursurwam tagmaneho apok. Keket kulangan tagtak si Lola. Sa anak matabalog. Itala nga bakasyon na makapasyarak. Ay, masadutak ko man na rumar. Ngaminto na dan klase yo. Saan mo man na masango? Wen Lola. Tapasig nga adal man ti pampanunotek na da klase. Diyak kay tagpatiw kadagiti kaadalak. Sapay ko ma, tadikan to agbaliw apok. Ipasnag mo ti agadal. Inton makaturbos ka. Kadwamton ni dadim amang imaton kadagiti negosyo tayo. Nagkuyog kami ka ni Norma na napanitipas pabrika tatang. Marugyanan inton lawas na. Natuloy ka di nga inawat yun dagiti nagikat iti paktorya dagiti salba. Adan sa nasurok ka sa nga pulo da? Dagiti gagangay trabahador. Dagiti leader kano ti union ti paktorya saan da kayat ti umalnatiw. Tay tuloy da kanon ti lablaban da kalintaganda. Talaga natangkin damot nga ron, no kasta. Narigat matapay rurumanda kadagiti babak na ang tatang. Naimbag, ta sumagmamanula ang tinagaplay iti pabrika. Numaduktala ni Mrs. Salva si katiakin kuko iti pabrika. Pagpupudutan nakalakit day. Nagkuyog kayo gayam ka ni Mama nagpasyara. Nang rabi kayong rodan. Saan pa'y, Daddy? Nagmerienda kami langit ay. Wen gayam, adda ko may baga kada kayo. Napatagsakit di. Seryoso ka. Mabay na kumangam. Da kayo lang amin ti talaga kapang ibaga akadagiti amin ang mapaspasamak kanyak. Manipod pa idi ubingat. Ano dita?
Anak ka di pakinaigan ni Brian? Daddy? Apa naklat ka? Urilalim mabasit ka. Mabay na ka talaga. Saan sa laangan? Uy, talaga malasang ang anak ko. Anak, nuday tati pagragsakam. Ken kap-kap na kamlakit di ti marikrik nam. Ken saan kantong agbabawi? Sige, surutan mo niya ti pitik ti puso. Malaksid ka dagiti katulong. Awan ti sabali akadwak dito balay. Ada dinaraya na paskan ni Lola. Adan tunday dya madamdama. Kat dagiti dadakkel mo. Rabin to na makasangpat ni Daddy. Ado ka no ti asikaswan na kan at apay meeting na. Kasta talaga ti negosyante. Kasta kadimat ni Mamim. Ni Daddy, uray makumikom. Adalat na panawan na kanyak. Kastamat ni Mami kanyak. Uray idi adda kami pa ilang idi Amerika. Addalat ta panawan da kini Daddy kanyak. Bernadette. Dagiti dadakkel ta kadi ti pagsaritaan ta. Brian? Bernadette. Ay-ayatan ka unay. Aglo na kunti panagayat mo, makari ka kanya ka. Agpaiso? Agyaman aklaunay, Bernadette. Wan. Agkariak. Napudnuak iti panagayat ko kinka. Sinugat mo ti pusok. Ibilang nakmatan anak tay Brian. Nagbiagak tupay. Saan ton nga agungar ti pusok? Diyak ton agayat pa'y uray kaano man. Itaman pa yan nagsasaruno ti panagbusinam asimang Pet Brian. Urayak la nakigtot. Mami, yak mas baalan ti kinaragsak ko. Kamaudyanan na inaklon nakmatlangan ni Bernadette. Kablawan ka, anak ko. Ilalaam ko matiayan-ayat yu ka ni Bernadette. Saan mo nga ipadpada ka dagiti nagbalin a kaayan-ayat mo ija Amerika? Sa bali ni Bernadette, Mami. Kan pinagkarinak. Si bubukal a pamilya na ti makagura kanyak no pasakitak. Saan nakto kanon nga ikan iti sa bali agundaway? Brian, adda ka rin kanyak no kaayan-ayat mo ni Bernadette. Diyak malipatan da ita, Mami. Ipasyar ko to ni Bernadette dito'y balay. Tapno makapagamaam mo kayo. Isakbay mo nga ipakaam mo. Tapno makapagpaisagana ag iti pangsangaili ta ni Bernadette. Itatakayan ayat mon, ibilang kumatan akas anak. Dahit na tinadamag ko palayan, mangrugi ka nun into no may alawas ti pabrika. Sigun kini engineer manahan, nasurok asang pulo at trabahador ti faktorya, ti malatiw iti pabrika. Ngam ti kagurak, dagiti dadaulo amang ilablaban amang ngingato ti swelduta, kat saan da apimanaw. Natanggan damad no kasta balayan. Ngam saan ayang at dadagiti direktor di korporasyon na mga adal, iti arungaing dagiti trabahador. Ad-ado ti sumupya at balayan. Dagmating palubo sa nakibiyang ni Rosano.
Kay kayat ko kumaamay matangan niyo ti panaglukat ti pabrika tatang. Ngam ti pampanunutag. Ang mga no da makabigbig kada kayo. Kat may danon da kadagiti salva. Anak, saan nga iti agnanayon kat makapaglimeng ka karakwada? Saan pa ya panahon tatang? Inton ipasyar ni Brian ni Bernadette Ijebalay. Masapul nga da kayon ton. Mom, kasta unay tiragsak ni Brian anang ipadamag kanyak, akayan ayat na ni Bernadette. Dayawan ni Emma anti kinapintas ni Bernadette. Kanasingpot ka no, pay. Naimbag man, tasaan akas kadagiti daduma dita nga anak ti babak ng amata pobre. Nagpintas dito'y balayo. Mabuya ti si Bubukal a San Cristobal. Dayjay di mall, kan di kondominium. Adda kami pa lang di Amerika, idi pinatakdar da ito ni Mami. Umay kan, agur uray ni Mami. Nagpintas ti balayo, Brian. Gusto ko na ti pa nagtipayok. Tsaka padlokin ni Brian. Agner-nervyos kan samet. Aglamlam mi isti Ma'am. Oh, Brian, ada kayo matgaya man. Dumanon kayo. Mami, ni Bernadette. Ha? Naimbag malamyo, ma'am. Anya pa iti mapasama kiti dayto ya pakasaritaan. Gagayem, di uliwan na denggan titunggal pasat ti nobela ana paulwan. Sugat ti puso. Nobela kini sursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Minsan ka na bang tinamad sa trabaho? Yung sa dami mo nang ginagawa ay marami pa ang iniuutos sa'yo. Minsan naitanong mo na rin ba sa iyong sarili kung masaya ka ba sa trabaho meron ka ngayon o nahihirapan kaya binabalak ng mag-resign? Minsan nagiging irritable din tayo sa trabaho dahil sa mga personal na problema. Mahalin mo ang iyong trabaho. Sa panahon ngayon, marami naghahangad na makakuha ng trabaho ng katulad sa'yo. Kahit na pagod at sawa ka na, mahalin mo pa rin ito. Magpasalamat dahil may trabaho tayo. Alam nating hindi biro ang ating ginagawa at mahirap ang mawalis sa pamilya. Madalas ay mas marami pa tayong oras sa trabaho kaysa sa pamilya. Pero paalalahanan natin ang ating sarili kung bakit ba tayo nagbabalat ng buto. Ito'y para sa pamilya. Mahalin natin ang lubusan ng ating trabaho at huwag itong pababayaan. Dahil ito ang nagbibigay ng pambayad sa pangailangan ng ating pamilya. Huwag namang dumating ang panahon na manabang ng ating pinagtatrabahuan at bibigyan tayo ng permanent leave. Saka na tayo doon magsisi, magsipag at magseryoso sa pagtatrabaho. Kung tutusin, wala naman madaling trabaho. Nagiging magaan lang ito kung mamahalin mo ang ginagawa mo. Dagiti alimboboyog ket makatayab nga nangat nga to paingem ti Mount Everest. Dagiti alimboboyog ket makatayab da nga nangat nga to at 29,529 feet above sea level. Según di National Geographic, amang nga nangat nga to ti tayab da ngem iti Mount Everest akatayagan nga bantay tintero nga. Oh my God! Kay Dan! Makasin! Di na pagaramitan ni Titagas! Bakit na?
Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalat ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti paragibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimeng agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimeng agura. Tinapalabas, binumbay ti danom dagiti bumbero dagiti mannalon ang nagbarikada iti Arubayan da Miguel. 5 banda ngem pinaputukan ida dagiti pulis. Isu a kapilitan ngay matrasda adu tinasugatan kadakwada. Gapuy ti dayta, napilitan metten da Miguel anang panaw iti balayda. Ngem iti panagtartaray da nga madayo, kelaat ang nagsardeng niya Amira, tamariknana ti panagsikal ti tiyan na. Sinakroy na ni Amira ngayon pan iti malabsanda ko mga apon ti animal. Iti sana nagbayag, nagpasngay ni Amira. Nagsublimot dagiti agabalayan na matyas kan salod iti pagtaanganda, tapno mangalada iti kasapulan ti apu ko da. Ngem naklat da, iti makita da amaur-uramen ti pinanawan da abalay da. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela na Pauluan. Naitalimeng agura. May saan na lang po ang lalaki ito anak ta, Amira. Anya ti kun kunam apalimad mo. Apay di ka mo tanagsaw. Amira, saan ka ngagsangin? Agsaw ka. Kasla ang bibinag tintero abakik. Maulawak. Agsipakat di pa nakita. Ano? Matayak saan? Saan? Saan ka matay, Amira? Urahin ta dananang. Ipanda ka di ospital. Numaala ni tatang jay tricycle ta. Saan ako naipanda di ospital? Matayak ko. Dingkam ti ibagak. Paliiman ko. Anya ka di dahi ta palimod mo? San? Asikati. Ama, ti anak ko. Anya? Pasinungan mo. Niputan na ka di. Amira. Saan? Saan ka liniputan, Miguel? Mapay nga ron ako na masabali ti ama to impas ngay mo amaladaga.
Saan ka nagsakit? Agsaw ka. Anya ti palibot mo. Sagbay, anak kalay sa ta. Rinamasnak ni Mayor Placido. Anya. Iso ti ama ti anak ko. Miguel, panakalam ko ma ti anak ko. Uray, saan asika ti Amanda? Amira. Amira. Ang saw ka. Amira. Amira. Saan nga mga angas ni asawak? Amira. Awanan si balay miya palayan. Inurandan. Nailamlaman pa yun uram ti motorsiklo kan tricycle ti anak ko. Tidakas na nod namot ng puor iti balay ka. Pinakman mo't kitaan di balay ka. Amang ano pinakipupuor damot kaan. Di naman na konsensya. Lagi nga tapules sinang puor iti balayaw abalayan. Daga mo, miso dapat tinang pugtag ka nagitibay nagbarikada kakadwa tayo. Nalapit nga iso na tinang puri di balay may abalayan. Nagore ka, liberta di nagpartak ti taray ng agturong dito. Nakita na nga na tinang puri di balay may. Uray ka makaasidag, sasakon tumot mapankitaan di balay ka. Ani, di ka kadipay na umang umin-inom. Nabarte kanya kinasangom nga iminom. Napanan inturog. Anya, matmaturugan ni Burog. Nagturugan nagripin. Itilugan. Mayatan ti urok na. Idinto asika, agin inom ka pailan. Kapot asag kabasit lang, tikab-kabil ko iti baso. Iswa, saan nagpayuna na bartak? Kung kayam, nagdengag ka ka din iti radyo? Wan, iso nga'y masidegak. Takayat ko nga ibagakan kanoan niya tinangag ko adamag iti radyo. Dayawang ka iti kagad mo ngagdengag iti radyo. Manya tinangag mo adamag. Ti Papanawan da Miguel, kan ti pamilya na dito'y San Simon, kan ti Panakapur, dagiti balayda. Nagsayaten. Napintas launay na itadamag Agripina. Napaguray ka. Nanggag mo ka din, no asino timbagada anang por iti balay da Miguel kan Matias. Wan, tayo interview da pa iti nakakita ka dagiti nagpur. Kat imbaga day jay aberta dagiti kanutulisan tinang puor iti balay da Miguel kan Matias. Tulisan. Nagsaya at launay. Nagpamarang ka di daburog kan dagiti kakadwana at tulisan dani. Wan! Taiso di mandar ko Agripina. Mamati nga ta dagiti tattao.
Adagiti tulisan tinangpuor iti balay da Miguel kan Matias. Sabay kumadi da mamate. Idinto tenyam amu da burog di bagbagida kastulisan. Ala, sabay la kumatasaan to amay ramraman tinagan mo iti panakapuor ti balay da Miguel kan Matias. Amira, apay a pinanawan na kami maten. Asino ba'y itati kaduak amang padakkel iti anak ti demonyo a mayor? Daytoy apaltog ti manggudas tukin ka, Mayor Placido. Awan meten di balay ko balayan. 50 meten na kasi ti balayaw. Anya nga ti basol tayo kadagit itulisan na balayan. Apay ang pinuuran na ti balay tayo. Jak mamatay kadagit tulisan tinang puor kadagit balay tayo. Isot ti kuna ni Berta. Taisot nakakita kadagiti nakamaskara at tulisan alang puor kadagiti balay tayo balayan. Dakkel di pamatay. Amang limlima at tulisan dagiti nang puor. Anya. Dakkel ti atap kau. At rao ti mayor dagiti nang puor kadagiti balay tayo balayan. Isunang atangang paiso balayan. Yumay ka. Intanitayan na Miguel. Nabayagan tan ditaw. Sigsigaan na taitan da Amira. Sumartin ka, nagsabi. Di ka makigidan iti panagarubos na gitilo. Masabol nga wan ti makamo asabali ti impod no kanyak tinan. Padakilen ka akas anak ko. Sika ti pangito kita iti nakalimang agura iti barko. Sikanto ti mang tuntun iti hustisya iti panakagundaway ni nanang mo. Panakanan ka iti anghelo. Miguel! Amira! Tatang ka, Nanang. Tatang, Nanang. Awanan. Awanan, nagitipinanawan tayo, amalay tayo, Miguel. Anya tinapasama, Nanang, Tatang. Pinuuran na nagitibalay tayo, Barok. Anya? Son! Maturog ni Amira. Sana maturog na ng Tatang. Apay nga ibagamasaan kat nakakita mo. Tatang. Awanan. Awan mata ni Amira. Natayin. Alia! Nasahayad ka anak ko! Amira! Amira, anak ko! Yan. Ayan kasi matagitaray na hindi masama. Apay nga! Anak ko! Mama, ayan ni Papa.
Simra kan iti silid na iha. Narikna nanti ininom na. Dandani nagmalmala managin inomlat inumubra na. Gaputa maragsakan una iti itatalawan da Miguel iti dagatayo, mama. Wen iha, iti kamaudyanan na. Pimanaw matlangan dagiti sungsong. Sa dino nga tantiayan da? Siguro kat nagpabantay dan iha. Ang mga mapandamatan makikaduha kadagiti tulisan. Anya, simbergwensa. Saan man natila ibagbag kami, ha? Mama, no nakikapang da kadagiti tulisan, ang mga nadadan to na problema tayo da. Diyak pa dyan ang makikapang da kadagiti tulisan, iha. Tamo da nga ad-ada nga awan urnos ti biyagda no makikapang da kadagiti tulisan. Tatang, sakbay ngaglawag. Itabon tayo di asawag. Sa tayo ituloy ti umadayo. Sa dinungaron ti pangitabunan tayo kan kuana. Uray iti bakras latan ti bantay, tatang. Tayo suti asidig dito ayan tayo. Bungonan tayo kanilatan di anak ko iti olas. Kapilitan. Tatang, takastoy mo ti sitwasyon tayo ita. Agbayad to ti mayor. Kanang iti ari katapaspasaran tayo ita. Wen tatang, ngam saan pa nga ita? Di tayo pa'y lang kabalan ti sumarangat kinkwana. Miguel, sangit ti anak mo. Mabisinan barog, awan gatas na. Adayumot nga rin ti tiyanggi dito eh. Karabihin. Tanak ko magumatang iti gatas na, nanang. Agore kayaw, at na nakita ka baka itay malam nga agpaspasusaw. Inak pumuspas, na iso ti ipasuso tayo iti upeng. Amira, no pa'y awan kan. Agtalinad kan tulata iti puso kan panunod ko. Saan kunto amalipatan ti kinasayaat mo? Kat ikarig iti sakaanan ti tanub mo. Apadaklag ti anak mo. Kat isunto ti kabadangak amang tuntun iti hustisya na ipaidamkin ka. Miguel, ang panawagan. Umaykan. Umanaw tayo dito eh. Tatang, awanan ni Amira. Awanan ti asawa. Amok, ano sakit para kan ka tinapasama ka ni Amira. Awanan mabalin tayo. San tayo na masilpuan ti angis na. Isang abay ka, mapuntayon. Tata, sa nino nga ron ti pagturungan tayo? Adamo ka lugar, ana talaga na pagyanan tayo. Iso na lang taadayo iti ilay. Sana maling adayo. Basta naulimak lakit ti lugar. Uwan, naulimak na ikay.
Ijay tayo abangunan na itibaraw nga arapaap tayaw. Mama, saan ka di pa nakaringi, Papa? Saan pa'y? Mayat ti urok na payla ang itay rumuarak iti silid mi. Sa pa yung timplahan ko ni ti kapena. Maminsan nga nakasapsap ang agririing. Nala, parang numakariingan, tao may tumat na nagkape. Good morning, Agripina, Chloe, iha. Di mo may kadi kay pala nakaringi pa. Samanta masapa kita ama pa ni munisipyo. Naragsak kan sakit di nabigatan, nani. Siyempre, gaputa para kanya baru abigat na ito ita parang ko. Tawanan dagiti kang runaan. Akabusur ko. Ayan ka na, Titan. Oray na ipadpad na impyerno, awanan bibiyang ko. Di napatag, awandan itinagak. Awan dagiti kontrabida. Iso ti ammom. Aduda pa, hani. At sino da? Dagiti taduma pa'y akatalunan tayo, Papa. Nalipatan nyo ka din, asang-sang kamaysada kada Miguel, ang mangilablaban, ang maagraryo ti dagatayo. Pato apanggis. Di dalagin tatangkan ni tatawanan dagiti dadaulo kadakwada. Tamangan, doon nakarkaro ti aramid kadakwada. Pinasayaat. Paayabam to amin akatalunan tayo ket kasaritam ida. One. Ibaon kon Tony Burog, amang ipakamo akayat ko amitingan nida. San kon nga ipalubos, nga damanan tumakder at dadaulo na. Tadang, puno ano limak na ito alugar, ang nagpaingan tayo. Adda tayo iti arsadanan ti bantay. Kanasidag tayo iti dakkalakarayan. Wan barawk. Napintas na iti ang lugar pag naadan tayo. Tadagiti lang uli dagiti bilay. Kang sabuag ti danom ti karayan abumaba ti mangmangag. Ada nga ta napintas amasakbayan tayo dito eh. Tatang. Ada mabalin na pagmulaan tayo. Kan gaputa sidag tayo iti karayan. Sursuruan tayo ti agkalap. Wen tatang. Ngamno kaya tayo ti agmula. Ada nga rudanom apang pasayak karag iti mabalin tayo nga imula iti kunayo ang mabalin ang mauma. Ada nabiyag nga ubog di tabantay. Kan ada pa'y naunag awaig. Isong awan parikaw ti tinanaom. Like, agluwa ka mo tan. Kaputa may kawak unay iti kawanan ni Amira. Tatang. Oray kumakasano tirigat tayo iti biyag. No saan kumapim mo sa iti asawa. Yan, ibang baga ka na kayatang tagsangit. May suurutak matkin ka. No, anak ko tinatay. No kasanaw ti kinasakit nakin ka. Kastamot kanyak, Miguel. Kanon to nga tamay liwag tayo nagiti nakasasayam apasama itibiyag tayo. Saan ko nga mau? Saan tayo amawanan ni tinamnama? Amaw, saan na tayo baybayan ti Diyos? Pasul amin na gito'y ni Mayor Placido Tatang.
Dumteng to ti aldaw. Apa nagibales? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Tikadakkelan a Philippine Wild Animal at tamaraw, akapada na itinwang ket masarakan laeng ije isla ti Mindoro.